Dragi naši gosti, dobro večer. Rekla bih ja odavde iz Subotice, ja sam Danijela Demić i moja koleginica Kala Patinora koja se javlja iz Novog Sada, kod nas je dobro večer. Zašto to sad tako napominjem? Zato što to kod našeg gosta je sada 1 sat, sada se ruča, kod njega se sada kaže dobar dan. Ne znam odakle se vi sada nama pridružujete, iz kojih ste krajeva sveta, iz kojih gradova, pa ne bi bilo loše da nam tu malo saopštite odakle se vi javljate, odakle se uključujete u emisiju, naravno ako želite. Ovo je jedna opuštena interaktivna emisija Forum za zdrav život. Šta ona zapravo znači i zašto je koncipirana i koja je svrha ovog foruma? Pa eto, pričamo malo o zdravlju, svi kažu da je zdravlje ono najbitnije, s druge strane opet toliko malo pažnje i vremena i napora posvećujemo tom zdravlju. Ovdje pričamo u ovim emisijama o zdravlju na jedan način koji je osnovi prirodan način. Znači sve ono što nema nikakve veze sa hemijom, sa nekim dodacima koji baš i nisu jako dobri za naš organizam. Izvinjavam se unapred ako tu ima onih koji su pristalice takvih proizvoda. Mi ovdje pričamo o potpuno prirodnim proizvodima i metodama i načinima kako biti zdrav, kako očuvati zdravlje i kako ostati zdrav do, hajde da kažemo tako, do onih 120-130 godine života koliko smo programirani da živimo. Eto, toliko od mene za početak. Sa nama je, kao što sam rekla, i moja koleginica mila draga Nora. Nora, je kod tebe isto večer? Da, dobroveče želim svima, da je ovdje sve smračilo, tako da dobroveče želim svima i dobrodošli na Forum za zdrav život. Sećam se ove emisije, odnosno cijela ideja kako ovdje krenula je da prikažemo neke proizvode koje ne možemo kupiti u apotekama, prodavnicama, znači ne susrećemo ih svaki dan, a isto su veoma korisne za naše zdravlje. Onda u prethodne 2 emisije smo pričali o nekim tehnikama, nekim metodama o kojima isto nismo čuli ni na televiziji, ni nigde drugde. A danas isto pripremamo jednu zanimljivu emisiju, ja se unapred radim i jedva čekam da je započnemo jer imamo i super gosta. Tako da neću da dužim, Danijela, prepuštam tebi da ga predstaviš i onda da započnemo današnje druženje. Upravo tako. Dragi naši gosti, sa nama je pravo iz Kanade dr. Vedran Hasanagić. Za početak dobrodošli, Vedrane. Dobar dan kod vas. Domaćine koji su omogućili ovu manifestaciju, da tako kažem, pozdravljam sve goste koji nas promatraju. Ako mogu posebno da pozdravim moju mamu koja me sigurno sada gleda. Ćao mama. Pozdravljam i sve moje komšije sa Čingić Vile kojima je moja mama rekla da se šava. Bravo komšije. Ja sam ovdje spreman da odgovorim na pitanja i da govorim o temi koja vjerovatno sve nas koji smo se uključili u program. Upravo tako. Pozdravili smo mamu, komšije i sve one koji su spremni da iskoriste sada ovu priliku da nam Vedran odgovara na sva pitanja. Kao što ste čuli, on je spreman. Vedrane, pa kažete ovako za početak, za sve one koji nisu vaši poznanici, ko je zapravo Vedran Hasanagić? Ja znam da je doktor alternativne medicine koji kod nas baš i nema, nije toliko popularan, zapravo ni ne znam da postoji uopšte tako da se može dobiti u ovim našim prostorima, da kažem Srebosna i tu negdje Eksiju, prostori da se može dobiti ta titula doktor alternativne medicine, a vi to imate. Pa, ja imam diplomu Kanadske akademije alternativne medicine za aromaterapiju, imam diplomu doktora herbalistike od Indijske akademije alternativne medicine. Ljekovitim biljem i prirodnim načinima liječenja, što neki kažu zovu alternativna medicina, mislim da je prirodno liječenje primarna medicina, da je sve ostalo alternativno.
Počeo sam još tamo negdje krajem 80. godina, ja sam mojim ocem doktorom Hasanagićem, koji u stvari pravi doktor Hasanagić, koji je vjerovatno bio jedan od najboljih poznavaoca ljekovitog bilja na prostorima bivše Jugoslavije, Sakovom poznatim botaničarem. Autor je nekoliko knjiga, emisija i mi smo tamo negdje 88. ili 89. otvorili prvu biljnu apoteku u Sarajevu, da bismo poslije 3 godine imali 14 ekspozitura, da tako kažem, gdje su se prodavali proizvodi, dok nije počeo nesretni rat, pa je to sve završilo se. Ja sam bio u Kanadu. Dugo nisam se bavio poslom dok sam bio u Kanadu, dok se nisam snašao zlado malo jezik, ali evo u zadnjih nekoliko godina aktivno sam se vratio da radim ono što volim i uz pomoć nekoliko doktora s kojima sarađujem, osnovali smo kompaniju koja se zove Eastgate Pharmaceuticals i radimo na razvoju i primjenjivanju nanotehnologije, savremene tehnologije na prirodne supstance. Imamo nekoliko proizvoda koji su već odobreni od Ministarstva zdravlja Kanade i Europske unije, imamo neke koji su u procesu istraživanja i u procesu dobijanja nove licencije od Ministarstva zdravlja za koje radimo. Imamo 3 laboratorije u Torontu, 2 analitičke i 1 istraživačku. Imamo tim od 2 doktora nauka, nekoliko analitičara, par farmaceuta i skupa radi na novim proizvodima i usavršavanju starih proizvoda. Neki proizvodi koje nam Ministarstvo Kanade, ja se hvalim tim da imam prvi bosanski ili bivši jugoslavski proizvod koji je odobren na sjevernoameričkom kontinentu, E-kapi protiv infekcije urinarnog trakta izazvanih Escherichia coli i drugim bakterijama, koje je izmislio moj otac u 80. godinama i evo došli smo do toga da distribucija tih E-kapi je već svjetska. U Latviji se koristi u bolnicama, distribucija u Rusiji i nekim drugim zemljama bivšeg Sovjetskog saveza počinje za par mjeseci. U pregovorima smo sa Kinom, kompanija iz Indije uzma E-kapi u buradima od nas i pakuje pod svojim imenom. Tako da od jedne male biljne apoteke u Sarajevu na 30 kvadrata prešli smo u multinacionalnu kompaniju koja uskoro treba da izađe i na stock marketa, na Nasdaq. Tako da poprilično sam zadovoljan kako se sve odvija, ne onoliko brzo koliko bismo mi želi, ali idemo, čini mi se, pravim putem. Mogu pomenuti par proizvoda koji mogu biti interesantni sigurno za naše gledalce koji su u procesu primanja licencije od Ministarstva kanadskog zdravlja. Jedan proizvod zove se Glucorac. Proizvod je od biljke koja se zove banaba, iz koje izvlačimo krosoličnu kiselinu i primjenjujemo uz pomoć nanotehnologije. Krosolična kiselina u proizvodu koji zove Glucorac povećava osjetljivost organizma na inzulin. Prema tome, osobe koje dijabetičari i gojazne osobe koje su u pridijabetičkoj fazi uz Glucorac mogu da odgode ili smanje potrebe organizma za inzulinom. Glucorac ne povećava proizvodnju inzulina, ali koliko ga pravimo, pomaže organizmu da ga bolje koristi. Onda imamo u razvoju još par proizvoda malo ozbiljnijih, inzulinsku tabletu, koja bi trebala da zamijeni bocanje iglama dijabetičarima. To je malo duži proces, pošto je to farmaceutski proizvod, nije
nije prirodni, tako da će uzeti vjerovatno 4-5 godina da to bude završeno. Imamo sprej za epileptičare koji je vrlo interesantan. Tako ima još proizvoda, da ne bi sad dalje mnogo o tome pričao, mogli da pređemo na teme koje su vjerovatno malo interesantnije gledalcima. Recite. Ako možete ponoviti, nisam još čuo. Šta ste rekli? Izvinjavam se što sam vas prekinula. Kažem da bi trebalo da ne govorim više o proizvodima, o nečem što će tek da se desi i o kompaniji, da pređemo malo više na teme koje vjerovatno više interesuju gledalce. A to je trenutno poboljšanje našeg zdravstvenog stanja i zdravlja. Ja sam odlučio nekako da za ovu prvu emisiju napravimo generalno malu prezentaciju o jačanju imunog sistema, o bolestima jetre i urinarnim infekcijama. Sve tri teme vrlo su povezane jedna sa drugom. Ako znamo da je jetra centralna jedinica imunog sistema, onda znamo da svaki problem sa imunitetom polazi uglavnom od jetre. I ako je jetra oslabljena, uvijek će problema i sa drugim bolestima. Postoje nekoliko, zašto mi postajemo bolesni? Imaju 3 glavna razloga. Jedan je fizička povreda, udari vas auto, tu ne možemo, padne vam kamen na nogu, to su stvari protiv kojih se mi, slučajnosti protiv kojih mi ne možemo nešto mnogo da uradimo, osim da se liječimo poslije problema koji nastane. Drugi je defekti sa samim rođenjem. Znači, iz nekog razloga dođe do poremećaja genetskog i rodimo se sa kondicijom koja nije, da kažem tako, normalna. Neke urođene mane mogu se ispraviti tokom života, dok neke ostaju i moramo nekako da se nosimo sa tim. Treći je najčešći to je da se razbolimo. Svaka bolest uglavnom dolazi od lošeg imunog sistema. Pad imunog sistema može da se desi iz nekog razloga. Broj 1 uzrok pada imunog sistema je stres. Onda imamo još neke, recimo, nepravilna ishrana, loša probava, korištenje antibiotika. Kad kažem korištenje antibiotika, mislim na prekomjerno i nepravilno korištenje antibiotika. Ovdje postaje na zapadu jedan pokret ljudi koji su apsolutno protiv bilo čega hemijskog i bilo kakve upotrebe hemijskih preparata, ali ne smijemo zaboraviti da prije izuma antibiotika ljudi su umirali od zubobolje, umirali su od posjekotina. Znači, mi ne možemo da krivimo antibiotike. Antibiotici su spasili milijone i milijone života. Nepravilna i nekontrolisana upotreba antibiotika je ono što dovodi do stvaranja i što je dovelo do stvaranja takozvanih superbakterija na koje više nijedan antibiotik ne djeluje. Znači, ja se zalažem uglavnom za kombinaciju prirodne medicine kad god je to moguće i korištenje hemijskih sredstava u sinergiji sa prirodnim medicinom kad je to apsolutno neophodno. Neke upale koje rapidno napreduju, ne možemo očekivati da uzmemo sad čaj da popijemo ili da se spasimo. Neophodno je ići u hitnu pomoć i primiti antibiotik da bi se upala spriječila, gangreni ili stvari kao te. Znači, antibiotici, nepravilna upotreba antibiotika je jedan od glavnih obarača imunog sistema pored stresa i nepravilne ishrane.
Onda da pređemo na zračenja i kemoterapije kod osoba koje su dijagnosticirane sa tumorom. To je najbrži način da se izgubi snage imunog sistema i onda pušenje, droge, alkohol ili kombinacije bilo kojeg od tih faktora utječe da imunni sistem opadne i da postanemo bolesni. Kod različitih osoba pad imunog sistema manifestuje se na različite načine. Neko dobije urinarnu infekciju, neko dobije herpes na usni, neko počne da kašlje, na razne načine. Uglavnom sve je povezano sa imunnim sistemom. Znači, ako krenemo od stresa kao glavnog faktora u obaranju snage imunnog sistema, onda da krenemo i da rješavanju problema stresa. Znači, ako odete, ima dosta doktora koji kažu to vam se dešava zato što se nervirate. Nemojte se nervirati, problemi će otići. To isto kad ima šaljiva priča, kad čovjek ode kod doktora i kaže doktore, opada mi kosa. Doktor kaže to je zato što se nervirate. Pa kaže kako da se ne nerviram kad mi opada kosa? Znači, ne možemo, nijedan doktor ne može da vas riješi stresa, niti ja mogu da vas riješim stresa. Stres je svakodnevnica od svakog od nas, to je, mislim, normalno je, hoćete li zakasniti na posao, hoće li biti posla, poskupila struja, malo je vaše uči u školi, ne idem u matematika, gledate sportove koji volite, nešto što vam čiti zadovoljstvo i vaš tim gubi, opet dolazi do stresa. Znači, stres je uvijek tu i ne možemo ga izbjeći, ali šta možemo uraditi je eliminisati posljedice stresa. Znači, pravilnija ishrana, meditacije, vježbe disanja, to su sve neke načina na koji mi možemo da se borimo protiv posljedica stresa. Drugi razlog za obaranje koji sam naveo snage imunog sistema je loša ishrana. U našim krajevima ja sarađujem na još nekim web strancama gdje se objavljaju recepti i tako, i naša kuhinja je poprilično pretrpana jako ukusnom, ali jako nezdravom hranom. Sarma na koju pliva 2 prsta masti odozgo, teški pasulji, dosta tijesta, pite, pogače, sve je to lijepo, ali ne možemo živjeti zdravo od toga, mislim, nemoguće. Bijelo brašno, šećer, namirnice koje su procesirane protiv hrenovke, kao što su hrenovke, sve su to obarači imunog sistema. U našoj ishrani jako malo se koristi sveže voće i povrće. Ne koristimo, dosta se koristi bijelog brašna. Ima veliki broj osoba koje su osjetljive na gluten, nisu alergične, ali su osjetljive na gluten. I konzumiranje bijelog brašna, kolača i pogača i kifli koje su sastavljene od toga ne predstavlja trenutan problem. Ne osjetite kao neko ko je alergičan da ima muku momentalno, ali tokom vremena osjetljivost na gluten dovodi do pada imunog sistema. Znači, trebalo bi promijeniti način ishrane značajno, povećati fizičke aktivnosti i na taj način spriječiti dolazak bolesti o kojima govorimo. Ja imam dosta pacijenata koji imaju problema sa urinarnim traktom i vrlo često čujem, pogotovo od žena kad kažu kad god dobijem prehladu, dobijem infekciju urinarnog trakta. Kako se to dešava? Sam virus prehlade nema nikakve veze sa urinarnim traktom. Šta se dešava sa, da uzmemo za primjer bakterije Escherichia coli koja je najčešći uzrok infekcije urinarnog trakta. Vjerovali ili ne, Escherichia coli je vrlo korisna bakterija. Živi u našem, ja sam vinjavao, živi u našem u stomaku, da tako kažem, u intestinalnom traktu, proizvodi vitamin K ili K, kako se kaže,
i štiti sluznicu želuca od drugih bakterija. Jedan dio Escherichia coli, korisne bakterije, kroz stolicu izbacuje se napolje i postoji mogućnost da ta bakterija, i u stvari to se dešava redovno, da jedan dio tih bakterija iz stolice dođe do urinarnog trakta. Jak imunni sistem svake sekunde se bori protiv takvih infekcija i ako je sistem u redu, nikad neće doći do prave infekcije. Jer mali broj bakterija koji dođe do urinarnog trakta, imunni sistem ga očisti bez problema. Osobe koje imaju recimo polovičan imunni sistem, nije ni totalno slab, ali nije dovoljno jak, nemaju nikakvih problema, sve dok ne dođe do nekog novog problema. Znači malo Escherichie koja iz stomaka pređe u urinarni trakt, održava se pod kontrolom imunnim sistemom. Šta se dešava kad dobijemo prehladu? Virus prehlade napadne organizam, borci, da i tako kažem, imunog sistema se sada podijele na dva fronta. Jedni se bore protiv virusa prehlade, a jedan manji dio ostane da se bori protiv Escherichie koji je do tog momenta držao pod kontrolom bez ikakvih problema. U momentu dobijanja prehlade nema dovoljno snage više da se bori protiv jedne i druge infekcije i prehlada umjesto da traje samo 2-3 dana, traje 7-10 dana i pojavljuje se urinarna infekcija. Zbog toga žene mene kažu zašto uvijek dobijem, kaže nisam hodala bosa, dobila sam prehladu i odmah sam dobila urinarnu infekciju. Znači razlog nije prehlada, razlog je loš imunni sistem. Slično se dešava u vrijeme menstrualnog ciklusa kod žena, pošto u tim momentima snaga imunnog sistema opadne. Znači ako jačamo imunni sistem i ne dozvolimo da snaga imunnog sistema, baš kad dođe do prehlade, prehlada neće trajati 10 dana ili 7 dana, traće 2-3 dana i neće biti problema sa urinarnim infekcijama. Ovo govorim generalno, postoji mnogo drugih razloga zašto se urinarne infekcije dobijaju. Recimo najjednostavniji način da se borimo protiv prehlade je velike količine vitamina C. Kad kažem velike količine vitamina C, ne mislim na ono što naši doktori misle da je velika količina. Po nekim propisima, da kažem, svjetskih zdravstvenih organizacija, ljudskom organizmu je dovoljno 60 mg vitamina C dnevno. Ta količina nije dovoljna ni za 1 sat našeg života, kamoli za čitav dan. 60 mg će spriječiti da dobijemo takozvani skorbut, da nam ne ispadaju zubi i podmiriti samo najosnovnije potrebe. Recimo da dam primjer, prije svega čovjek je jedna od rijetkih jedinki živih bića koje ne proizvodi vlastiti vitamin C. Mačke, krave, ovce sinteziraju vitamin C u organizmu. Ljudi i nekoliko vrsta majmuna, uključujući gorile, ne proizvode vitamin C u organizmu i potrebno ga je uzmeti kroz ishranu ili suplemente. Gorilama u zoološkim vrtovima gena različite, genetski kod gorila je samo 2 gena različite od ljudskog, skoro da smo i gorilama u zoološkim vrtovima daju do 5 do 6 grama vitamina C dnevno da bi ih održali zdravim, a farmaceutska industrija tvrdi da je čovjek potrebno 60 mg. Recimo da svaka popušena cigareta, prvo da malo objasnim kako vitamin C radi. Vitamin C, samo neke od funkcija, pomaže apsorbovanje kalcijuma. Znači ako nemamo dovoljno vitamina C, odmah nemamo dovoljno ni kalcijuma. Vitamin C se veže za slobodne radikale u organizmu koje dolaze oksidacijom i eliminiše ih iz organizma. Svaka popušena cigareta unese toliko slobodnih radikala u organizam da je potrebno 25 mg vitamina C da bi se ta količina odstranila. Znači popušite dnevno 2 cigarete i već ste završili sa svojih 60 mg koje nam preporučuju. Ovo ne znači da pušači sad treba da se počnu trpati
vitaminom C da će to riješiti sve njihove probleme, postoje druge štetne posljedice pušenja osim slobodnih radikala, ali to je jedan od načina da se smanji štetni utjecaj cigareta ako već iz bilo kojih razloga ne možete da prekinete da pušite. Svaka popušena cigareta potrebna je 25 mg vitamina C, pored ostalih potreba za vitaminom C. Znači 20 cigareta treba vam 500 mg samo za to plus sve ostalo. Vitamin C pomaže proizvodnju kolagena, znači bilo koja rana, upala, ožiljak bez vitamina C usporeno je zarastanje. Kad smo već kod vitamina C, malo, Danijela i ja smo razgovarali malo o mom ličnom iskustvu sa vitaminom C. U novembru 2009. ja mislim, meni je konstatovan karcinom na vratu i rečeno mi da je to samo sekundarni, da je primarni negdje između mog grla i grudnog vaša. Prepisano mi je 31 radijacija i 3 vrlo agresivne hemoterapije. Na što sam ja inicijalno pristao i počeo sam sa terapijom. Moram da napomenem da ja se nisam osjećao bolesnim prije nego što mi je tumor konstatovan. Pojavila se neki mali čvorić na vratu koji sam ja išao da ispitam i ispostavilo se da je tumor. Ali nisam imao neke bolove ili neke probleme. Drugu sedmicu primanja radijacije ja sam počeo da bukvalno nestajem. Gubio sam oko pola kilograma dnevno. Spaljene su mi pljuvačne žlijezde radijacijom koje mi se ni do danas nisu vratile u potpunosti, zato sad moram samo da pomalo pijem vodu. Izgubio sam čulo ukusa i poslije negdje polovine, malo više od polovine terapija, uz konsultaciju sa mojom suprugom, ja sam odlučio da potpuno prekinem sa konvencionalnom terapijom i da više ne uzmam ni radijacije, ni kemoterapije. Ja sam se već prije što sam počeo sa radijacijom i kemoterapijom, ja sam počeo da uzmam ogromne količine vitamina C. Počeo sam da uzmam 5000, pa sam digao na 10.000, na 15.000, na 25.000 kad sam došao sam do moje tolerancije organizma na tolike količine. Jednostavno više nisam mogao da ga, stomak nije mogao da podnese 25 tableta dnevno. Kad kažem nije mogao da podnese 25 tableta dnevno, ne da nije mogao da podnese 25 grama vitamina C dnevno, nije mogao da podnese 25 grama filera koji su upakovani zajedno sa tim vitaminom C. I tražio sam nekoga ko bi mogao da mi da vitamin C direktno u venu. Moja supruga je pronašla na opatskog doktora ovdje i mi smo počeli da dajemo 50 grama, znači 50.000 mg vitamina C svaki dan direktno u krvotok, što je oko 1000 puta više nego što nam zdravstvena organizacija preporučuje. I oko 2 mjeseca primao sam te količine svaki dan, onda sam smanjio kako mi se situacija počela poboljšavati, smanjio sam na svaka 2 dana, pa 2 puta sedmično, jednom sedmično, da bi onda na kraju ponovno se vratio na tablete i sad uzmam negdje oko 10 do 15 grama, znači 10 do 15.000 miligrama svaki dan. Šta se desilo kroz to uzmanje vitamina C? Prije svega, evo da kažem, ja imao sam kontrole svaka 3 mjeseca, sad ima svaka 6 mjeseci u institutu za onkologiju. Svaka kontrola pokazala je da nema tumora, znači tumor je totalno iščezao.
Vitamin C, ako, ne znam da li ima iko da posmatra emisiju koja je imao zračenje vilice ili tog dijela ili dijela glave, kome su sprženi čula ukusa, kome su spržene pljuvačne žlijezde. Ali ako potražite malo na internetu iskustva drugih i tražite, moj najveći problem bio je čula ukus. Ja sam veliki gurman, volim da pojedem i strahovito je osjetiti miris hrane i vidjeti hranu, a ne osjetiti nikakav, apsolutno nikakav ukus. I meni je to bio najveći problem, ja sam dosta pretraživao internet, tražeći da vidim koliko brzo se čulo ukusa vrati poslije 20 tretmana radijacije i poslije 2 tretmana cisplatin kemoterapije. Horor priče, 8 godina donekle se vratio, 15 godina nikad se nije vratio. Najbolji slučaj koji sam vidio bio je 2 godine, djelimično se vratilo ukus za slano. Dovoljno da vas baci u depresiju. Nevjerojatno, ja nisam nikad pao u depresiju kad mi je rečeno da imam tumor. Osim prvog šoka kad mi je saopšteno, sljedeći dan ja već više nisam razmišljao, nije nikad palo na pamet da bi nešto mogu umrijeti. Ali sam počeo da padam u depresiju kada sam čitao iskustva drugih, da više neću moći da osjetim ukus hrane. Moj naturopatski doktor mi je rekao, nastavi samo sa vitaminom C, uzmaj suplement cinka, uzmao sam kotumor, vitamin D3, meni se čulo ukusa počelo vraćati 6. mjesec, da bi se poslije 8 ili 9 mjeseci u potpunosti vratio. Pljuvačne žlijezde vratili su me negdje oko 60%. I ako znamo da vitamin C, izvinjam se, ako znamo da vitamin C pomaže obnovi kolagena, znači vrlo je moguće da je taj vitamin C pomogao takvom ubrzanom vraćanju mojih čula za ukus. Tako da sam vitamin C, ako vam doktor kaže ili farmaceut kaže ne smijete uzmati više od 500 mg, ne smijete ovo, dobit ćete kamenac na bubregu. To su sve priče koje apsolutno nemaju nikakvu osnovu. Nigdje u udžbenicima piše da se od velikih količina vitamina C može dobiti kamenac, ali nema nigdje registrovan nijedan slučaj pacijenta koji je dobio kamenac u bubregu zbog velike količine vitamina C. Moja djeca danas uzmeju 5 do 10 grama dnevno. Tako da... Možemo ga pustiti da se... Jel može Vedrane malo da popijete vode, malo odmora? Znači, mislim da je ovo iskustvo koje je Vedran ispričao vezano za C vitamin, nešto što su neki znali, neki nisu. Ja koja sam pristalica uopšte alternativnih nekih proizvoda i svega toga, znala sam ovo vezano za C vitamin, znala sam da postoje takvi slučajevi koji su direktno sa ubrizgavanjem C vitamina u venu se uspjeli, ajde da tako kažem, spasiti onako sigurne smrti ili ako i ne smrti, ali onda tako nekih velikih gubitaka kao što je Vedranu pretilo da neće imati čulo za ukus, da neće imati pljuvačne žlijezde i tako dalje. Mislim da je to nekim delom odgovori na ovdje postavljena pitanja koje su vezani za neke kancere. Sad ja pretpostavljam da ni Vedran nije želeo s ovim da kaže da to tako treba i da svi tako trebaju da rade, znači da se odreknu zračenja, da se odreknu nekih klasičnih onih metoda lečenja, ali mislim da nije na odmet i ovo da postoji. Mene u svakom slučaju oduševila ta priča kada sam pročitala to na njegovom, tu što imate ovdje ove stranice koje su od njega i njegove gospođe supruge Mirjane,
Pročitajte, ima, znači na prirodnoj medicini ima taj članak vezan za C vitamin i na ovim ostalim stranicama također možete vidjeti sve zanimljivosti koje su vezane za njihova iskustva i za njihov rad. Dobro, tu su dolazile, meni se tu dopalo jedan odgovor u stvari, nije čak ni pitanje, nego zahvalnost od jedne gospođe koja je uspjela da zatrudni pomoću proizvoda od gospodina Vedrana. Ne mogu sada da pronađem, evo, Nina kaže da je uz pomoć, ja sam zatrudnela i bio uvek tu koje god me pitanje zanimalo. Sad ima pitanje kod zubića, kod beba. Ali zapravo, kad neko uspe da zatrudni, evo odmah ću da vam dam reč, kad neko uspe da zatrudni, kada pretpostavljam samo ja koja sam majka, koja je to velika stvar i ako je neko uz vas, gospodine Vedrane, uspe da zatrudni, mislim da je to nešto prelepo. Ne znam kako ste se vi osjećali i kako se uopšte osjećate u tim takvim situacijama. Pa da vam kažem, ja mogu da dobijem 10 poruka, telefonskih poziva dnevno gdje se ljudi da mi saopšte dobre vijesti i kažu pomoglo je, hvala vam, i dobijete samo jednu koja nije baš povoljna i ta jedna vam bijeli dan. Što se tiče trudnoće, ja nisam stručnjak za neplodnost. Escherichia coli može da bude razlog nemogućnosti da se zatrudni i uz pomoć naših e-kapi mi smo, ja znam 2 ili 3 pacijentkinje koje su se riješile Escherichia coli i ostali u drugom stanju. Znači, samo rješavanje infekcije je pomoglo sa trudnoćom, a ne moje znanje, da neko ne bi imao pogrešnu sliku, ja ne bavim se neplodnosti, nije mi to specijalnost, ali ako je Escherichia coli uzrok zašto ne možete da zatrudnite, tu možemo pomoći sa našim e-kapima. Tako, se još i dopalo to što samo malo ću se vratiti na kratko vezano za tu zdravu ishranu i za ishranu bez glutena. Pa ja inače onako volim da spominjem u nekim, ajde da kažem, mojim predavanjima naše sportiste uopšte, pa onda, eto samo koliko je, svi ga poznajemo, Đoković, koliko je samo korigovanje neuzimanjem hrane gdje ima glutena i korišćenjem nekih prirodnih i dodataka, ali samo onako kad pogledamo, recimo kada on na utakmicama onako pauzi pojede bananu. Zašto baš bananu? Zašto ne recimo, ne znam, čips ili, ajde sad sam nešto sasvim drastično razlog. Glavni razlog je potasijum. Na našem jeziku mislim da se kaže kalijum. Nedostatak kalijuma, to jest potasijum će spriječiti grčenje mišića, umor, malaksalost i tako. To je jedan od razloga. Drugo, ovo je nešto, pošto je naša kćerka je osjetljiva na gluten, mi smo izbacili u potpunosti gluten iz ishrane, ona je imala problema sa štitnom žlijezdom, takozvani Graves' disease, Graves' bolest, gdje štitna žlijezda proizvodi više hormona nego što treba. Samo izbacivanjem, njene količine bile su toliko da se nisu mogli izmjeriti, bile su preko granica ono što analize mjere. Samo izbacivanjem glutena iz ishrane uspjeli smo da vratimo mjere na skoro granice normale bez upotrebe lijekova. Tako da moja supruga dosta oko toga istražuje i ovo je jedna nova vijest koju je ona pronašla, više treba da ispravimo da ako se zakuvava hljeb, bez koga mi ne možemo da živimo, i koji je pun glutena, ako se ostavi da prevrije minimalno 24 sata, količina glutena se značajno gubi. Čak je čitala negdje interesantnu priču o nekoj francuskoj pekari koja drži hljeb i po mjesec dana da prevrije u frižiderima prije nego što pravi hljeb.
Znači ako možete hljeb da zakuvate, pustite ga da prevrije, premjesite ga ponovo, pa ga pustite da prevrije još 1 ili 2 dana, eliminisat ćete velike količine glutena. Eto, ko bi rekao da se na taj način može, gospodine Vedrane, kažite mi sad da moram pročitati već ovo pitanje. Mihajlo nam se javlja i kaže da se odgovori na pitanja o metastatskim promjenama na kostima i C vitamin koliko pomaže, pa PSA i kapi, pa kancer dojke. Znači, vezano za kancer, koliko može C vitamin, ja mislim da ste sasvim dobro odgovorili sa vašim C vitaminom, sa vašim iskustvom, ali ajte makar kratko kažite koliko PSA i vaše i E-kapi mogu tu da pomognu konkretno kod znači raka. Jel govorimo o E-kapima ili govorimo o vitaminu C? Pa, pitanje je postavljeno znači, na kostima, znači o metastatskim promjenama na kostima i C vitamin koliko pomaže, pa PSA i E-kapi. Eto sad, tako je koncipirano pitanje. Vitamin C, recimo da uzmajte ga, ako nemate mogućnost da primate vitamin C intravenozno, kao što sam ja imao, da mi ga daju direktno u venu, počnite sa 4000 mg i pojačavajte svaki dan za oko 500 mg. I pojačavajte sve onog momenta kad ne primijetite da vam stolica omekša, ili dok ne dobijete proljev. Kad se to desi, znači da ste dostigli granicu vaše tolerancije na oralni vitamin C. U tom momentu snizite količinu za 500 mg i uzmajte količinu. Znači ako ste došli do 25 grama i tu je počela stolica da omekša, smanjite na recimo 24 grama i uzmajte tu količinu recimo 7 do 10 dana i onda opet možete probati da pojačavate dalje. Ako imate mogućnost da dobijete vitamin C intravenozno, ovo u ekstremnim situacijama kod tumora možete ići, i ja sam čuo slučaj, ja sam uzmao 50 grama dnevno, čuo sam slučajevi da su uzmali po 200 grama dnevno. Prema tome nema nikakvih štetnih efekata, možete uzmati koliko hoćete. Sad nisam razumio u kojoj je vezi sad E-kapi sa... Da, zapravo nije, nego je to su izgleda ukupno pitanja, ali ja sad nisam onako uspjela da ispratim sva pitanja, slušala sam vas. Znači, generalno vezano je za pitanja. Dobro. Kažite nešto o tim PSA kapima i o E-kapima, eto zašto... E-kapi, rekao sam da to je proizvod mog oca, proizvode se trenutno u Kanadi, proizvode se u Srbiji, u Bosni, upravo radimo na proizvodnju u Hrvatskoj, iako u Hrvatskoj se već mogu i kupiti. Sastavljene su od biljnih ekstrakata, imaju 3 načina djelovanja. Jedan je da imaju antibakterijsko svojstvo, znači da ubijaju bakteriju. Broj 2 je da formiraju film na zidovima urinarnog trakta i ne dozvoljavaju bakterijama koje prežive da se zakače i nemaju čime da se hrane samim tim. I treći da imaju diuretičko dejstvo koje pomaže izmokravanju i bržim izbacivanju bakterija koje su ostale u organizmu. Efikasne su recimo u 90% slučaja po našim iskustvima, u situacijama kada ne rade postoji neki drugi problem mimo obične infekcije. Da li je to kamenac, da li je jako oslabljen imunni sistem, ožiljak na urinarnom traktu. U tom slučaju pokušamo da nađemo razloge zbog čega se infekcije vraćaju i da radimo na rješavanju uzroka infekcije radije nego samu infekciju. Ako je neko baš zainteresovan za više informacija, mogu bi sad ja čitav dan da pričam o E-kapima, imamo web stranicu ekapi.org i tu se mogu pročitati sve informacije o E-kapima ili na našem web sajtu escherichia.com. To je, evo ima na ekranu, možete pogledati, tako da ne bi sad dalje pričao o E-kapima, nema još mnogo vremena da nastavimo s nekim drugim dalje pitanjima.
Dobro, ok, u redu. Evo, usput imamo i potvrdu od gospođe Nine da je uspela da se izleči od Escherichia uz pomoć e-kapi. Znači, evo, uživo imamo potvrdu. Bravo. Bravo za doktor, bravo za Ninu, naravno. Samo bi ukratko malo da vidimo, s obzirom na to da sad ipak spominjamo tu da ima nekih proizvoda. Ono što ste spominjali, znači vi zapravo imate ceo jedan tim doktora koji radi na tome, to ste rekli, čisto samo da naši posetioci, gosti i slušaoci budu upoznati sa tim da se tu radi o jednom ozbiljnom timu koji radi na tome. I ovo je taj vaš sajt, tako? Jedan od sajtova, da. Odgovoriti na sve, da ćete pronaći što među ovim pitanjima, među ovim odgovorima, zapravo člancima koji su već postavljeni, naravno da možete na ove kontakte koji su tu. A ja bi sada, s obzirom da su nam umeđu vremenu stizala pitanja, ne samo danas, nego počela, volila bi onako da ako se doktor Veteran slaže da malo i odgovorimo. Ima tu u odnosu na ova pitanja koje su tu jedno zanimljivo pitanje, kaže gospodin Ljubomir Rakas, da boluje više godina od ispucalih ruku koža, od ispucalih ruku koža mu zadeblja kao na peti i onda se skida, jak svrap ga prati, razni lekari ga naravno lečili, ali bez uspeha, to nismo iznenađeni da se mnogi pate. On gospodin ima 75 godina, to mu se dešava već više od 10 godina. Šta vi predlažete? Osim ako se ne radi o nekom ekcemu, vitamin D3 uglavnom rješava probleme kože. Naš organizam proizvodi vitamin D3 pod utjecajem sunčevih zraka. Ako provedete dnevno na suncu minimalno 20 minuta u majici kratkih rukava, šorcu ili kratkoj suknji, bez zaštitnih sredstava, vjerovatno ćete dobiti dovoljne količine vitamina D3 koje su vam potrebne. Dobijete negdje oko 20.000 jedinica za 15 do 20 minuta. Opet se vraćamo na ono šta farmaceutska industrija i medicina nam predlaže kao dnevnu dozu. Oni kažu 400 jedinica dnevno, u Americi su to podigli na 1000 ili čak na 2000, ja mislim, što je još uvijek sramno malo. Recimo 2000 jedinica dnevno od vitamina 3 da nam je dovoljno. Kako nam može biti dovoljno 2000 jedinica ako naš organizam pod utjecajem sunčevih zraka za 20 minuta proizvode 20.000? Znači osobe koje se kriju od sunca, koje stavljaju ili žive u prijedima gdje nema dovoljno sunca, hodaju pokrivenih rukava, ne izlaze iz šije, hronično pati od nedostatka vitamina D3. Znači, ako se ne radi kod, kako se rekla zove gospodin? Gospodin koji je postavio pitanje. Ljubomir. A osim ako se ne radi o ekcemu, ako se radi samo o rožnjavanju kože i ispucanju kože, veće količine vitamina D3 će pomoći. Ako se radi i o ekcemu, neka uzme oko 50 ml nevenovog ulja, čistog nevenovog ulja, neka pomiješa sa 5 ml lavaninog ulja i nek maže 2 do 3 puta dnevno. A što se tiče vitamina D3 u suplementima, trebao bi da uzma minimum 6000 jedinica svaki dan, osim ako se ne izlaže suncu, ovako kako sam malo prije rekao, do 25.000. D3, ne D2. Ako na flašci piše samo D vitamin, to je vjerovatno D2, tražite uvijek D3. Eto, dobili ste sada, čini mi se, odgovori na verovatno neka vaša pitanja za ovo jedno pitanje, znači koliko je D vitamina i to je bitno da to bude D3 vitamin potrebno, pored onoga što je još C vitamin potreban, znači koliko je to su tako neke osnovne
stvari i sad je već počelo to i ovdje u našem podneblju malo da se priča o potrebi C i D vitamina. Generalno neka pitanja su, doktore, bile vezana za uopšte jačanje imuniteta. Jačanje imuniteta, kroz cijelu emisiju mi smo govorili jačanje imuniteta. Imunitet je toliko kompleksan topik, tema, toliko kompleksna tema da možemo napraviti jednu emisiju nekad kasnije gdje ćemo govoriti isključivo o imunnom sistemu. Ja se slažem, ako se... Možemo, da. Je li imate sljedeći pitanje? Ima, naravno, evo, ovo mi se čini zanimljivo. Da li možete da mi kažete nešto dobro za kosu, ali naravno nešto sa unutrašnje strane organizma, jer kaže aparati namaži ovim, namaži onim i tako dalje, kao to mu ne djeluju, a i tu danas smo imali neko pitanje vezano za... Da sačuvamo kosu. Pa evo, ja sam čuvao jedno vrijeme u kesi, pa mi je žena rekla da sam malo uskot, pa sam to batalio. Tako, moj tata je uvijek govorio da je samo ćela muškarac, pravi muškarac, tako da mene nedostatak kose ne uzbuđuje puno. Znam da neki korijen od koprive pomaže jačanju, ali nije mi to specijalnost, tako da ne bi imao neki konkretan odgovor. Dobro. Kažite mi, sigurna sam da velika populacija nažalost pati od visokog krvnog pritiska. Naprimjer, Janinka Kovač je postavila to pitanje šta tu možete da date kao savjet, ali mislim da to ne samo nju zanima nego široku populaciju, to je onako vrlo jedno bolest, ako se to uopšte zove bolest, koja je jako raširena. Ovako, ja ne bih zvao to bolest, ja bih radije zvao to ustajanje organizma. Broj 1, stres, opet vraćamo se na stres. Kad se kod nas se kaže, dižeš mi pritisak, znamo o čemu se radi, jel tako? Višak soli, manjak potasijuma ili kalijuma, to je ovo šta Đoković uzma kroz banane. Manjak kalcijuma i manjak magnezijuma, gojaznost, kafein, alkohol i crveno meso. To su stvari koje dižu krvni pritisak. Stvari koje snižavaju krvni pritisak, ili bolje da kažem regulišu, su potasijum, kalijum, izvinjavam se, ja sam naučio da koristim potasijum izraz, kalijum, koji možemo naći u bananama, u kuvanom krompiru, ili pečenom, ali bez ulja, onako kao u foliji, u dinjama, u leći, špinatu, sok od sveže naranđe. To su sve dobri izvori kalijuma koji će pomoći regulisanju visokog krvnog pritiska. Vježbanje ili šetnje ili aktivno vježbanje, bavljenje sportom također snižava. Prestanak pušenja će pomoći, smanjenje ili eliminacija bilo kakvih napitaka sa kafeinom, uključujući kafu, Coca-Colu, Pepsi-Colu i bilo što sadrži kafein. I kontrolisati stres. Nemojte se nervirati, pošto je to nemoguće, kao što sam malo prije rekao, ali meditacija, i ako je neko baš zainteresovan za eliminaciju posljedica stresa, može otići na našu web stranicu prirodnamedicina.com i nek nađe, ima tamo negdje link za vježbe disanja, jako lijepo objašnjeno 7 vježbi disanja. Ne treba vam duže od 10 minuta dnevno da se posvetite tome, ne samo da će riješiti probleme sa pritisakom, nego i mnogo drugih zdravstvenih tegoba. Jeftino, brzo i vrlo efikasno vježbe disanja. Znači, možete, da ne pričam sad sve vježbe po redu, mogu se naći na našoj web stranici. Šta još pomaže kod visokog pritiska je konzumiranje diuretika, prirodnih diuretika, ne govorim za diuretičke tablete, govorim recimo čaju od pirevne koji je izvanredan diuretik i pomaže funkcije jetre i čisti kožu i snižava pritisak. Onda recimo svjež ananas, svježa lubenica, to su sve prirodni diuretici koji
će pomoći boljem izmokravanju i snižavanju krvnog pritiska. Riba pomaže, znači ako već volite meso da jedete radije nego govedne, jedete riblje meso. Bijeli luk naravno, osim ako ne planirate da se ljubite s tim poslije toga. Eto, čuli ste. Znači, pre svega, nemojte prihvatati da je visok pritisak bolest. Znači, nije bolest, ona je stanje u kojem se trenutno vaš organizam nalazi. Mislim da je to onako bitno već u samoj nekoj onom osjećaju i odnosu prema tom nečemu, znači visokom pritisku, da ne shvatamo to kao bolest, nego prosto samo shvatamo sad smo u tom stanju, naš organizam je u tom stanju i evo gomila predloga od našeg gosta kako to možete da regulišete i da to dođe u ono stanje normalno koje treba da bude. Imamo još malo vremena, imam i ovdje jedno zanimljivo pitanje, Ana iz Skoplja. Ne znam da li je tu trenutno sa nama, ali kako god neki prirodni tretman limfoedemu. Izvinja, možete ponoviti pitanje? Znači, neki prirodan tretman limfoedemu. Ana iz Skoplja pita. Koliko životnih linija ja još imam? Mogli zvati prijatelja za ovo ili da pitam publiku? Limfodema je izazvana skupljanjem tekućine mjestu gdje se nalaze limfne žlijezde ili gdje bi trebale da se nalaze limfne žlijezde. I zbog prekomjernog nakupljanja dešava se, ako su žlijezde odstranjene ili oštećene iz bilo kog razloga, recimo radijacija je jedan od načina da se oštete limfne žlijezde, ili postoji urođena anomalija da se je rođen sa oštećenim ili nedovoljno limfnih čvorova, što dovodi do nemogućnosti limfnog sistema da odstranjuje višak tekućine. Znači, opet ovdje se vraćamo na pravilniju ishranu i na jačanje imunog sistema. Treba izbaciti šećer, uključujući i vještačke zaslađivače, bilo kako procesiranu hranu, znači hrenovke, konzervisana hrana, suhomesnati proizvodi, bilo šta što sadrži monosodijum glutamat. Kod nas, dok sam ja bio tamo, Vegeta je bila jedan od najpopularnijih začina, Vegeta je puna monosodijum glutamata. Da budemo fair prema Vegeti, oni su izbacili, nedavno vidio sam i verziju bez MSG-a takozvanog. Znači ako kupite Vegetu ili slične proizvode, gledajte da ima onaj kružić ovako i piše MSG pa prekriženo. Ili čitajte naljepnicu šta piše da ne sadrži monosodijum glutamat. Koristite za limfodemu, koristite jogurt, kefir, uglavnom sve što sadrži probiotike, fermentiranu hranu, kiseli kupus, krastavce, jogurt, kefir, oko 1000 ml laninog ulja 3 puta dnevno će da pomogne, riblje ulje, 1 do 2 kapsule pred spavanje i džumbir u bilo kom obliku. Da li suh, da li svjež, u hrani, sa čajem pomiješan sa medom, u tabletama. Džumbir je jako dobar antiinflamatori, antiupalni agent koji će pomoći sa tim problemom. Jel imamo sljedeće pitanje? Imamo vremena? Imamo jako puno pitanja, međutim ne i vremena. Ja bih voljela sada da samo onako kažete, s obzirom da tu ima stvarno puno pitanja na koje je nemoguće odgovoriti ne za sat vremena, nego ni za 3 sata. Kažite ovako sada javno gde oni mogu, tu čak ima jedno pitanje u kom vremenskom periodu može da vas telefonski kontaktiraju, pošto oni žive u Bosni. Pa samo onako kratko da odgovorite, znači svi ovi koji nisu dobili danas odgovor na svoja pitanja, na koji je to najjednostavniji način da vas kontaktiraju i kako će od vas dobiti odgovore na ova svoja pitanja. Mogu još malo s telefonom
ili putem Skype-a ili bilo kojih od ovih audio, internet načina komunikacije, vodite računa da sam ja 6 sati iza vašeg vremena u Bosni, Hrvatskoj, Srbiji, odakle me već gledaju. Da me ne zovete u ponoć ili tako nešto, pošto se neće javiti. Znači ja sam 6 sati, kod mene je sada 2 sata poslije podne. Ako me zovete putem Skype-a, evo ima na ekranu moj Skype, ako vidite da je ova moja ikonica zelena, znači da sam na liniji, možete me zvati, možete kontaktirati putem e-maila ili kroz našu Facebook grupu. Ok, dobro. Eto. Možemo dati još par generalnih savjeta za očuvanje zdravlja. Prije svega, nemojte čekati da se problem desi, pa tek onda da tražite soluciju, nego probajte da živite zdravo, pravilnije se hranite, radite vježbe disanja i spriječite da dođe do problema. To je najjednostavniji i najjeftiniji način. Drugi savjet koji bih dao je da ne vjerujete svemu što pročitate na internetu. Postoji toliko web sajtova koji samo prepisuju pogrešne stvari i izmišljaju recepte. Probajte da eliminišete, uglavnom ili dobro preverite bilo koji preparat ili koji počinje sa riječima čudesno, čarobno, magično. Ne postoji čudesan, magičan i čaroban preparat za sve bolesti. Neki rade bolje, neki ne rade, neki djeluju na određen broj osoba, dok ne radi na drugi broj osoba. Mi smo svi različiti i ne djeluju svi preparati isto od svakog na nas. Eliminišite posljedice stresa, već sam dao nekoliko primjera, pravilnija ishrana i vježbe disanja, pijte dosta vode i gledajte na obje strane ulice kad prelazite cestu. Jajne savjete ste nam dali, ja sam upravo to i htjela još za kraj da poručite kao neku vašu poruku šta je, vi ste to upravo jako na lep način rekli. Znači prvo probajte, dragi naši gosti, da prevenirate, to je onako osnovno, nemojte čekati da dođe do nečega, a ako već je došlo do nečega, pa onda eto, i do Vedrana ćemo doći preko interneta, ali mada je on rekao da ne veruje sve što vidite na internetu, napravite malo neku klasifikaciju, napravite malo neke izbore koje kod njega nema magično i čarobno u njegovim natpisima, ali ima ogromno iskustva, ima ogromnih iskustava korisnika koji se oglašavaju i to je to. Znači, obratite se i dalje vam stoji ovdje načini koje možete da kontaktirate. Nažalost, ne možemo više da odgovaramo na pitanja, ma i da morat ćete da se obratite direktno doktoru Vedranu. Ali, s obzirom na gomilu pitanja koje smo imali, na koje nismo mogli da odgovorimo, možemo ga samo pozvati da nam se ponovo priključi u jednoj emisiji. Dotle skupljajte pitanja, možete slati i nama na Team Sinergija, jutarnja kafa, tamo ćete nas onako pronaći, ili konkretno na Norin profil Kalopati Nora ili moje, ja sam, kao što sam rekla, Denis Danijela, ali zapravo najbolje je da direktno ide gospodinu Vedranu Hasanagiću. Puno hvala što ste bili tu sa nama, želim vam prijatan ručak, uživajte sada, opustite se a ja želim našim gostima, s obzirom da je tu uglavnom, dakle su se oni javljali već veče, prijatno veče. Vidimo se ponovo jednom drugom prilikom, pratite natpise na stranicama pa ćete vidjeti kada smo ponovo zajedno. Pozdrav!